Mwen relil, mwen pa jwen ni fè ou. Ah, men pa gen problem, sou pa jwen ni li ka okipe, la fè kek bagay. Ay pa nwe, wap pozo la, lan life la, bon, mette sou statue yon, pou plis moun ka wol, baske mba man kan pil tan ankon. Make pipiti ke 30 minit, an 25 minit make la. Bam love la, epi tou pou nka termine ansam, ok? Fèl mache, fèl mache. Fèl mache, lot moun yo ki la yo, fèl mache pou mwen. 7 moun selman mken yon gade m la. Bam abone yo moun ki pat ko abone avem yo. Wap abone. Epi tou bam pousse la. Vamos, 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 vamos. Kote nou mwen 6 moun mwen la. 6 moun. Men desan a 5. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Kote nou. Kote nou. Fèl mache. Nou preske fini la. Nou pa make yon pil anko. Selman nou make 22 minute pou nou ka fini. Sara nan kay la. Tout moun na. Bon, moute. Mavens, konekte apare yo. Wood, konekte apare yo. Michou, konekte apare yo gen yo. Team Haiti, konekte apare yo gen yo. Konekte tout apare yo. Pou nka ferme life la. Paske se disko nou. E pa ferme non, se moun yo. Pou mka, paske nou preske fini, nou make 20 minutes selman pou nou fini. Vamos. Fèl mache. Fè mwen ti de tan le, fè mwen pou sa. Mwen desen a 3 moun. 3 moun mwen desen. Sa ka pase kon sa. Nte gen, sa ve di? Nou tout ale. Ou pa bejen. Ou konen. Mwen pa fe sa. Ok, mwen kon sa Wendy blode pam. Mwen konen de pou geta konekte. Wabom love la. Wabom love la tout kote. Wap pataje l pou mwen. On reson e baz. Mwen kon sa. 4 moun. Kote lot moun yo. Kote lot moun yo. Kote yo.